Habyarimana Ezekiel sanzwe akora iki asanzwe ari inde neza na neza sanzwe nyoboye iradio bita Impano FM isaminanira imubimbi atushingire ntahe gato bigenda gute ngo murundi akora iradio mu gihe ivyuma bizikora bivibura wakoresheje ubuhe bwenge buhinga bwahe birashoboka nkuko iradio yitwa Impano nakoresheje ubuhinga Imana yampaye hamiradio yasamirana wagiye kuvyiga hanze canke nkuko yitwa Impano FM ni Imana yaguhaye nyene Tarisisi Hope Ministry TV no muryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagara cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Reka tubaramutse amahoro y'Imana kandi tubaye ikaze inshuti n'abakunzi bigaresha muri Tarisisi Hope Ministry TV tubibutsa neza ko tugarutse muri wa mwanya wahariwe guhimbaza Imana no gutazira mu kiganiro cy'uno munsi rero nk'uko bisanzwe inyuma ya kamera zakuba ndi kumwe na Wizo B ariko kandi ku rundi ruhande nzakuba ndi kumwe namwebwe nyine muri kumara dukurikirana ariko kandi mu buhinga bw'ivyuma turi kumwe na Ezekiel with engineer Diso ni directeur wa radio Impano FM kuvariya imubimbi urumva ko twagiriye ubuntu muri Tarisisi Hope Ministry TV ivyuma nizadukundira mu kanya turaza kumubereka ariko kandi ku rundi ruhande nzakuba ndi kumwe na gwagwaruka dusanzwe dutiramana muri bino bikorwa kadutarika ibiganza tubaramutse tuvuga tuti shalom shalom nuko muri kano kanya reka duce dutangura n'indirimbo ndabona hariya Iva yamaze kuba yiteguye Iva umeze neza ndashima ariko ni Iva igihe cyose yamarangwa n'ubutekereje n'ubwitonzi biva kuki nibaza ubwo turi ngaha ngombwa dutegereza ko ngaha harabubahwa benshi baba bategereje ni ngombwa imbere yabo twerekana urupfaso ariko dutanguye kuririmba icyo gutekereza mbona bica bihera hajya ntabwo tuba turi mu mubiri tuba twafashijwe bigatuma riba rirerire gereza aho bamejeje uranshoboye kabisa nuko reka rero tuguhe ikaze uce ubwira ko kugira ngo turirimbe indirimbo umuntu uteguriye uno munsi murakoze turagushimiye mutanga bugingo turagushimiye utigasigwa amahanga mwakira icubahiro cyawe murakibere kuba wemeye yuko isamanya tubangaha kubw'imbabazi zawe mwawe wakoze ibishobora byose none rero mwawe Imana ugira neza reka iyi saha n'aka kanya wakire guhimbazwa kwawe kuvuye ku bana bawe mwawe kuvuye ku biremwa byawe uzobukoze mwami ari nako twisiye mwemwera mbaza abane natwe muri iki kibanza uzobukoze mwami gira neza mu izina ryawe ryera kaya kuzumurimo yatembesheje amazi meza mu mitima nguyu mwami
iteka yakoze umurimo. Ufite impamvu twese impamvu yo kuririmba numva nuzuye amashimwe z'ukuri Uwiteka yakoze umurimo yatubesheje kandi mfite impamvu yo kuririmba numva nuzuye amashimwe yawe amashimwe y'ukuri Uwiteka yakoze umurimo yatemesheje amazi meza mu mitima iguye umwuma z'ukuri Uwiteka yakoze umurimo umutima wanjye urabyemeza wera ni wowe hari impamvu intera guca bugufi aririmba indirimbo zishimwe wamumeje umutima utitsire umvishe gutega kw'ijwi ry'ukuri ry'ukuntu umutima wanjye urabyemeza wera ni wowe n'ukuntu umutima wanjye urabyemeza wera ni wowe n'ukuntu umutima wanjye urabyemeza wera ni wowe wamumeje umutima ucitse intege umvise gusenga ijwi ryanjye n'ukuntu umutima wanjye urabyemeza wera z'ukuri umutima wanjye z'ukuri umutima wanjye urabyemeza wera ni wowe amahoro
igitangaza uri Imana ishoboye reka tugushimire mwami reka tuguhimbaze urabibereye ntiwakira icyubahiro cyawe Yesu urakoze mwami kuri mpamvu nziza yawe uduhana
Imana twasanze ari we nkuru yo kuvugwa niwe mwami wo kwamamaza urashoboye Imana ibyananiranye n'ibisobanura Yesu niwakira icyubahiro cyawe Imana urakibereye Imana Kita
wacu mwiza wibumbera umuco ubugingo wambere isoko nziza muri wewe ibona ubaye igitanda
gitabo yaje gushaka uwaye uwo ni njyewe uwamubambye yaje gushaka uwazimiye uwo ni njyewe uwamubambye inzandiko z'indega zari nyinshi Pawulo ni yose yamenye izina ryanje niko nyuma iyo biva yasoye yankuyeho urubanza ariko nyuma yo biva yaba yasoye yankuyeho haleluya yanerese yankuyeho urubanza amaraso yamenetse yadukuye ko urubanza tuzi neza ko twababariwe dushimiye abantu baririmbye kuri zino ndirimbo nziza badushikirije ariko kandi dushimiye nawe wafashe akanya kawe ukadukurikirana wakoze cyane turarangije ariko nari nabemereye ko tuza kubereka uwo twari kumwe mu buhinga bw'ivyuma ndamuhikaze ashiki hano mwumvise ko byari bimeze neza aturamutse kumbure irga nejo nawe uzomwikore ko ivyuma bitangaye kujwiragira ngo twi uca mu telefone aca azagufashe ibintu bice bigenda neza karibu sana amahoro cyane bari kubadukurikirana ku mazina yanjye ni Habyarimana Ezekiel. Yego Habyarimana Ezekiel sanzwe akora iki asanzwe ari inde neza na neza sanzwe nyoboye iradio bita Impano FM isamirana imubimbi tushingira intahe gato bigenda gute ngo umurundi akora iradio mu gihe ivyuma bitikora bivibura wakoresheje ubuhe bwenge buhinga ubwahe birashoboka nkuko iradio yitwa Impano nakoresheje ubuhinga Imana yampaye hama iradio irasamirana wagiye kuvyiga hanze canke nkuko yitwa Impano FM ni impano Imana yaguhaye nyene ni impano Imana yampaye nta mashure yavyo nashoboye gukoresha asante sana mu kibano bavyakiriye gute nta baguciye intege ati wa muhungu wa naka arasaze bijya bintu yabikuye he mu bisanzwe ibyo ntibareka kubivuga barabivuga mugabo imaze gusamirana byahavuye bijya ku mugaragaro baciye bahindura imvugo yego cyane gose no musi bigeze ibikorwa mwabona kumenga ni intambamye vyaratevye biroroha bimeze gute ubu ibikorwa umuntu ariko arakora ibikorwa ntibibura intambamye ariko byose umuntu arabibamwo bikaguma bigenda buke buke mugabo bizote babifata umurongo neza uko biri kose ugeze kure mu buhinga ariko kandi nta muntu aburi cyo asanga hacice ngo n'umwami yarateje urushinge abariko aradukurikirana bifuza gushigikira Impano FM babigenza gute bobicisha nyene kuri insamirizi kuri televiziyo byoshika nta kibazo asante sana cyane cyane ko hari ubumwe budasanzwe hagati y'Impano FM na Trasisop Ministry TV yego nuko wakoze wadufashije mu buhinga bw'ivyuma ibintu byemeze neza cyane tugushimire murakoze cyane namwe muzodutahirize abi mu bimbi nihagera ko musiga inzira amavuta ngo wagiye ntiyagarutse murakoze cyane nuko murakoze namwe nuko rero duce tubike abantu radutarika ibiganza tuvuga tuti bye bye Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa
nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.